For those of you just hearing it, Wingo has officially commenced flights from Medellín, Colombia, 3 times per week into Montego Bay, Jamaica. And for those of you who are still sitting on the fence, you have absolutely no reason not to take a huge leap into what is becoming my favorite continent of South America. You only have a Jamaican passport? Then you are the ones that we are looking for, because your passport issued by PICA opens doors in most Latin American countries. And so today we're talking about Medellin. Medellin, which is the capital of the Departamento Antioquia. And for those who have watched my videos from 2025, I had a wonderful living experience in a district, in an area just outside Medellin called Bello, literally translated beautiful or pretty. And it is exceptional. So many things to do. You need to be seeing Guatrope. You need to be doing Común 13. You need to take the Metro Cables. So much adventure, paragliding, or if you're laid back and relaxed and just want a rooftop experience, you've got that too. Poblado, Laureles, these are the major areas for cuisine, day and nighttime activities, and just full immersion into the Colombian lifestyle. Stop by the roadside, have arepas, empanadas, have the typical Colombian beer dorado. Oh, if I were to start telling you about the favorite things I love in Colombia, I just could not. And so, take my word for it and take my invitation. Come see Colombia, live the experience, and you will thank me later. Ciao for now. Bueno, mi nombre es Olga Lucía Trujillo, soy la gerente del canal vacacional y canal indirecto a nivel de Wingo regional. Bueno, hablemos de las expectativas que tiene la aerolínea con estos vuelos hacia Jamaica. Bueno, eso es un gran hito para Wingo, y no solamente para Wingo, sino también para Medellín. ¿Por qué? Porque estamos conectando de manera directa y por primera vez Medellín con Montego Bay en Jamaica. Es una nueva ruta que está solamente a 2 horas y 25 minutos de este lindo destino, y adicional es un destino que no requiere visa, es un destino que está al alcance de todos los antioqueños, todos los colombianos. Ya iniciamos operando Jamaica el año pasado, en 2025, desde Bogotá, con 2 frecuencias, y ustedes en este momento están festejando porque van a tener 3 frecuencias a la semana. Vamos a estar operando los días martes, los días jueves y los días sábados de manera directa. Este destino adicional a eso no es solamente una oportunidad para que Medellín vaya a Montego Bay, sino que adicionalmente también los jamaiquinos vengan a Medellín, conozcamos, abramos oportunidades comerciales, turismo de salud y todo aquello que nos pueda aportar al turismo comercial y a todas las agencias de viajes, porque todos los antioqueños están buscando un nuevo destino en el Caribe, un destino que tenga hoteles, que tenga playa y que tenga mucho por conocer. Jamaica no solamente es Montego Bay. A 1 hora y media de Montego Bay vamos a encontrar Negril y 8 Ríos. Entonces, básicamente vamos a tener 3 destinos por el precio de un solo destino.